our African partners to address these threats in a united way. And if we can find that means, then we can make progress. During my visit, I had the opportunity to meet with your Prime Minister, Abiy Ahmed. We were able to discuss the common threats of transnational terrorism and look at how we can contribute to regional stability. This is an important visit for me as Ethiopia is next action because our restraint is over. It snaps. So now we have to take action. Is this another means, another way of telling that this restraint is limited? And then if it snaps, we have to take measures, but we have told you so. So I was a bit... ብሎ ነው የሚደራደር ማለት ነው። ለወረናችሁ ነው ዛሬ መጣው ነገ መጣው ይል ነበር። በቃ ትችዋለሁ አለ ቶ ነው ዛጋ ያበቃል ማለት ነው። ኤርትራም ሀገር ነበር ይቀጥላል። አብይም እየተጃጃለ ሀገሩን ያፈረሰ ይቀጥላል። ሌላ ምንም ኤርትራ ጋር የሚያደራድር የሚያጣላም ነገር የለም። በወደቡ ጉዳይ ነው እንግዲህ ንግግር ዲያሎግ ያስፈልጋል። እንደዚህ ትናንትና እንደዛ ሲል ነበር። ዛሬ ደግሞ እንነጋገር እና ያስከም አሁን ይሄንን መንግስት የኢትዮጵያ መንግስት ማለት struggle in Ethiopia today, given you have journalists in exile, newspapers shut down, no media freedom according to Reporters Without Borders. Ethiopia comes 142 out of 180 countries when it comes to media freedom. There is no space for peaceful protest, many would say. Well, look, my friend, whatever the superlatives there, what we believe is there is a space. We have problems here and there. Like I said, there ነው መንግስት ለተባበሩት አረብ ኤሚሬቶች የውክልና ተዋጊዎች ወደሚያሰለጥንበት ቦታ ታጣቂዎችን ማስገባት ጀመረም። ባሳለፍነው ሳምንት በሁለት ቀናት ውስጥ 126 የጭነት መኪኖች ወደ ቦታው መጓጓዛቸውም ተሰምቷል። ከዱባይ 2000 የሚደርሱ ቶዮታ መኪኖች መከላከያ እንደተቀበለም ታውቋል። የአብይ አህመድ መንግስት በሀገር ውስጥ ጎረቤት ሀገራት ለመውጋት የተዘጋጁ ታጣቂ ኃይሎችን በተለይም በምስራቅና በሰሜን ምስራቅ በኩል ሲያሰለጥን መቆየቱም ሆነ ሶማሊያ ድረስ በኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት አጥንቱን ደሙን እያፈሰሰ ምስራቅ አፍሪካ ላይ ሰላም እንዲመጣ ይሰራል። ይሄን ታውቃላችሁ። ይሄ ብቻ አይደለም። ከኢትዮጵያ ውሃ የማይወስድ ጎረቤት ሀገር የለም። ኤርትራ በተከዜ በኩል ጥሟን ትቆርጣለች። Sea access would strengthen regional peace, says US AFRICOM commander. A senior US military official has stated that Ethiopia's efforts to secure access to the Red Sea through peaceful means would not only support its national development but also contribute to wider stability across the Horn of Africa. The remarks were made by General Dagvin R. M. Anderson, commander of the United States Africa Command, AFRICOM, during high-level discussions this week in Addis Ababa. General Anderson led a delegation that held talks with... The whole reason I came here today is because we have shared threats. We understand that. I'm not new to this region. በአዲስ አበባ የሚገኘው የአሜሪካ ኤምባሲ ይፋ ያደረገው የጀነራሉ መልእክት ከባድ ውዝግብ ፈጥሯል። በዚህ የቪዲዮ መልእክት የኢትዮጵያን በርካታ ክፍል በኤርትራ ግዛት ውስጥ መካተቱ ነው ውዝግብ የፈጠረው። ጉዳዩ በርካታ ጥያቄዎችን ካስከተለ በኋላ መግለጫው በኤምባሲው ተሰርዟል። ከጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድና ከፊልድ ማርሻል ብርሃኑ ጁላ ጋር በተከታታይ መከሩት የአሜሪካ አፍሪካ አዛዥ ጀነራል ዳግቪን አንደርሰን መልእክታቸው የተላለፈበት መግለጫ ከኢትዮጵያ ኤርትራ ካርታ ጋር በተያዘው ውዝግብ ፈጥሯል። ከማቀፈውቅናን ከማግኘት አልፎ ወታደራዊና ፋይናንሻል ድጋፍ እየተቸረ ይገኛል። ከታኢያኔሁ በኢትዮጵያ ለኢኮኖሚዋ በዲፕሎማሲ ኃይል እስራኤል በዝምታ አትመለከትም። Our African partners to address these threats in a united way. And if we can find that means, then we can make progress. During my visit, I had the opportunity to meet with your Prime Minister, Abiy Ahmed. We were able to discuss the common threats of transnational terrorism and look at how we can contribute to regional stability. This is an important visit for me as Ethiopia is... ኤርትራን መቼ ይወራል ወይስ አይወርም ወይ ነው ነገሩ። የነበረው እንግዲህ አንድ አመት ከምናምን ሲወራ የነበረው እሱ ነው። 2 አመት ውስጥ አሁን ደግሞ በሰላም ነው እንዴ ነው ድርድር እንፈልጋለን። ምንስ ነው የሚደራደሩት? ካለ ተውኩት ነው በቃ ለወራችሁ ነበር አሁን ትጫዋለሁ። ምን ድርድር ያስፈልገዋል? Next action because our restraint is over. It snaps. So now we have to take action. Is this another means, another way of telling that this restraint is limited? And then if it snaps, we have to take measures, but we have told you so. So I was a bit, it's almost puzzling to understand how he deploys that term. And I want to pick your brain on that, how you understand it, but also answer the question. Are we in a position to define what the red lights of restraint are in this circumstance? Yes, yeah. Of course. I think it's understandable. Let me say one thing about what you say, that I'm not here to defend Eritrea. That is true. Eritreans can defend themselves
Eritrea is not my country. The Isaiah's doctrine, the Nakfa syndrome. This is, I like the point that the rhetorical flourishes that he used. The decaffeinated coffee, the Isaiah's doctrine, the Nakfa syndrome, the self-pity. All of these are metaphors for expressing his policies. To simply say that using this decaffeinated coffee, that Eritrean leaders seek sovereignty, they claim sovereignty without us exercising the responsibility that comes with it. Maybe that is true. As he did, he could provide some selective evidence for that. But the fact of the matter is, right now, Eritrea is a sovereign country. It's a sovereign country. Whether that was the result of the mistake or betrayal of Ethiopia by TPLF leaders, the fact is the fact. Eritrea is a sovereign country. Even though that is the result of the mistakes or the betrayal of the TPLF, Eritrea, I think on May, the referendum was, oh, we're not going to fight. They did say that. Let's say that was a mistake. But today, Eritrea is a member of the United Nations, has been for 30 years, and they have been fighting for 30 years for restoration of federation. The fact is that without recognizing that Eritrea is a sovereign state, you can't consider them your partners in peacemaking, in regional integration, which they prescribe toward the end. I think Ethiopians have to accept that as a fact, a regrettable fact, if that is what is. But a fact, through Eritrea in 1 year, when the chief of staff says Eritrea is 2 million and we are 200 million, increasing the Ethiopian population and decreasing the Eritrean population, when they say that, or when an ambassador from Kenya simply denies that Eritrea is an independent, and when a score of generals, sometimes academics in the military establishment. I think he used the word to our history, but masters of our future. I agree that we should. ብሎ ነው የሚደራደር ማለት ነው። ለወረናችሁ ነው ዛሬ መጣው ነገ መጣው ይል ነበር። በቃ ትችዋለሁ አለ። ቶ ነው ዛጋ ያበቃል ማለት ነው። ኤርትራም ሀገር ነበር ይቀጥላል። አብይም እየተጃጃለ ሀገሩን ያፈረሰ ይቀጥላል። ሌላ ምንም ኤርትራ ጋር የሚያደራድር የሚያጣላም ነገር የለም። በወደቡ ጉዳይ ነው እንግዲህ ንግግር ዲያሎግ ያስፈልጋል። እንደዚህ ትናንትና እንደዛ ሲል ነበር። ዛሬ ደግሞ እንነጋገር እና ያስቅም። አሁን ይሄንን መንግስት የኢትዮጵያ መንግስት ማለት አስበዋል። በጌታቸው ቦታ አብይ አህመድ ቢቀመጥና አሁን ጋዜጠኛው ጠያቂ ቢሆን ምን ሊፈጠር እንደሚችል I can't imagine. Like በአማርኛም ቢሆን ነው ማለት እንግሊዘኛውን በአማርኛም ቢሆን እንደ ማሃዲ አይነት ጠያቂ ቀርቦ አብይ አህመድ ኮንፍሮንት የሚያደርግ እንትን ቢለው በእርግጠኝነት ወይ ጥሎ ይወጣል ወይ ደግሞ እንትን ያደርጋል። ምናልባት ከመድረኩ ላይ በአምቡላንስ ሁሉ ሊወጣ ይችላል። በቃ ፌንት አድርጎ አመንጎ ኢትዮጵያን ኤርትራን ዝላል ኩናት አመንጎ ኢትዮጵያን ኤርትራን ተጀሚሩ ዝውዳ አይኮነን ይትኩም አመንጎ ትግራይን somebody ዝኾነ ከባብን ዝላል ኩናት አመንጎ ትግራይን አመንጎ ሓደ ከባብን ዝላል ኩናት ኮይኑ ዝተርፍ አይኮነን ከይዱ ብዙሓት ተሳተፍቲ ዝዕድም ምዃኑ አይተርፍን መዓዝ ተጠው ይብል እንመን ይሳተፋሉ እውን ፍሉጥ እዩ ስለዚ ናኡ ቅድሚ ምእታውና ንሕና ከም ውድብ ከም መንግስቲ ትግራይ ከም ተጋሩውን ንሓስቦ ንኸደን ዘለና ኪናት ዘትርፍ አፕሮች ክንከተል ኣለና ሶ ቅድሚ ናብ ኩናት ምእታውና ንኩናት ዘትርፉ መንገድን ቃልስን ክንከተል ኣለና ኢና ንሓስብ ዘለና ማለት እዩ struggle in Ethiopia today, given you have journalists in exile, newspapers shut down, no media freedom according to Reporters Without Borders. Ethiopia comes 142 out of 180 countries when it comes to media freedom. There is no space for peaceful protest, many would say. Well, look, my friend, whatever the superlatives there, what we believe is there is a space. We have problems here and there. Like I said, there. You said perfected genocide into an art form. Do you stand by those genocide accusations or have you walked them back? Whatever the superlatives there, I know all kinds of crimes were committed in Tigray. Did ብልጽግና ውን ግምገማ ገሪ ግምገማ ብልጽግና
أو زلوا هلو كنتات ناي إثيوبيا ونجمجميو ناي سراويت قداي ونجمجميو عمت عصو تاريخنا يبعلو ناي تودد ونجمجمي حز زلوا عبي سقات ناي إثيوبيا ونجمجميو حزي أو سمون زي أزو زلوا جمجم بالسجنا حدا أتوقينات كمتسن حركوين قال بقال لك خمتم ناي عفار بزورو خوينات تمصين خولن زول الله أتوقينات تمصيو عين خولن بفلاي تصمد تبهال اندحر صريحة عين خلان زبل عبي سقات نيو سلازم تصمدو مالت كوينات تترف مخوانا خوزيون كنرداء نخلينا ازيو عالم زقمقم وي كالاي قمقامهم بتعامي نداموتا زخر زلو مخوانو مويتناينا يولو علامبر نسخوم يولن تناي بلصقنا غوسبلون سلازي يفقد الله سراويتي بتننا الله سراويت الداخمنا الله سلازي سراويت مدغام طرحته يكونه اوشتقوم افتم مرر عبيت مرر حناي سراويت طرطارلنا يلمم الله مفنقل منግስት خبر يقاليو يخليو يلم الله قال بقال يزاروكم زلو مفنقل منግስቲ تحاسوا لكم يقوم highlights Ethiopia's distinct military tradition of internal restraint and external effectiveness. A new analysis published this week by Horn Review examines Ethiopia's long-standing military tradition, highlighting a recurring pattern in which the country's armed forces exercise restraint during internal conflicts while demonstrating consistent operational effectiveness against external. عشرة عامت 15 عامت أقل يمكن سلطان زور. أبو شوعة عامت درجة 10 شوعة تنزقون من السرات يلو بملو موتيمي قال يوم تأثيرهم يوم قال يوم موتيمي قال يوم أسكتهم فرح مالو كعادي كي توصل استوهالو لو قال يوم ما هم بعد قدوم كانوا تنزع مسلو أبز لو صوت منجستي already fragile زبانة زموتة سسوابر منجستي so نزي لمشفات نقدم كينات كدلي أول حكومة زمت زلوا مرجع أبي أحمد كي تمرت من قصقينه أم باجنا كنا قصي هذا تهزبي زي تملسوا الوزع تعالوا كم زي مرة صفر ضعيف كم يوجن أكلوا بوتاتنا إثيوبيا كوينا سلزلوا مرجع نمجبر أشجاري زجبرونا مثلاً أنا سلزي ويكلمة مرجع أبسنتان نبغى تعالوا نايقدن كوينات كجمري so كوينات سلز فرحنا كوينات سلز ولا كنسجون يبلنا حدا جزيت انكو ممارتي نسون سلازهوني لازم كوينات كجمري فتنات انا معالتينا زين فلتمبر نايقدن كجمري كله دماغ دالو خلالو لازم ندحر حطونا حزبي بسلام ندحر زي فتح وينه بعلو فيدرال منجست بعلو زي جمهوري اي دونت ثينك سو واحد زي جمهوري مثلا فيدرال منجست بعلو جمهوري نازني عفر وعبريتوريا تحيسو نايدرون نايجرن زغبر زلو نريو زلنا نسون اكل نايت كوينات متفتحينا تግራዋይ كوينات اي جمرنيو ወይ አይኒ ደልኒ ናይልካስ فرح خوف ዝባል ነገር የለ مثلا نصلون نسو إلي إذا أمن أنا نايم حرات ولاد زخون المرار حقولو نعود رح زكتاتل ناي أوروموت ولاد له أمونغو حزب أورومون حزب محران أفلا لا يتفطريهم انتهي بلا هاي لولو إثيوبيا السوشيال فابريك تبطاطي سندي حزي تمحبراو متأثر بهذا النبرة تبطاطي سندي let's say فانون أولان بوتين موتيوم أبدي سابا تراخو نبل انتهي زفتر يمسلوكم أبي إثيوبيا أمحران أورومون زبالا حرامز كللات النواين تخالي يقرف ودحان كلنا نوعلن يوني برقص منيو نلعل وص زغل عمونغو تخونتات تردي استتقمي بزح يكونه كلت يوم عبيت غللات زبالو جن ناي أورومو العلنا غيلو بتحرقت ناي محرا العلنا غيلو بتحرقت الله كلت ينا معرفو إننا نغيد زبلون يلا كوم زولو يكون اتناي محرا حيلت مالي زسمع خم زخونه مونكسي اب غزع زبحال قدام صحافو ولو ناي اورومو تاريخ إثيوبيا 400 عامت يو 500 عامت يو ولا اسامنو صغيون زولا زنبره ك500 عامت بفيت يتدرجون
ሊደረግ ነው ካብ ማዳጋስካር ዶ ካብ ገለ ደሞጽም ኢንቬድ ገይሮም ማን ኢትዮጵያስ ከምዚ ገይሮም እዮም ዝነብሩ ዘለው ኢሎም እዮም ዝሓስቡ ጌታቸው በ3 ኤፒሶድ ሞቷል እስካሁን ብዬ አምናለሁ። መጀመሪያ ፕሬዝዳንት ሆኖ ህወሓትን ራሱ ያመነውን ነገር ነው። ህወሓትን ከድል ሲያደርግ የትግራይን እድሎች በመግደል የራሱን የፖለቲካ ፐርሰናሊቲ ገሏል። ሁለተኛ አዲስ አበባ መጥቶ የሆነ አይነት ሙቭመንት ፈጥሮ ኦርስ የሆነ ነገር አድርጎ ወይ ደግሞ ካልሆነም ከዛ ዞር ብሎ መጽሐፍ ጽፎ እውነቱን ለህዝብ አሳውቆ ለህዝብ በጎ ማድረግ ሲገባው ያንን ኮምፕሊትሊ አጥፍቶ አዲስ አበባ ላይ ሄዶ ሞቷል። ሶስተኛ አሁን ደግሞ ለንደን ሄዶ በመዲ ሐሰን ጉባኤ ሊያካሂድ ነው በሚቀጥለው የህዝባዊ ኮንፈረንስ በሚል ትግራይ ምናልባትም እስከ 28 በኢትዮጵያ ከ10 ቀን ምናምን በኋላ ምናምን ያደርግ ይሆናል። የሰው የፍላጎት አልወደ ወረደ ስምረት ሁላ እንዲሳተፍለት እዛ መጥቶ ወሮ ነው ምናምን እንደሚካሄድ ስምረት ሁላ እንዲሳተፍ አብሮ የትግራይ ኮዝ ይዞ አለ ፓርቲ ነው ተብሎ እኮ የብልጽግና ትግራይ ውስጥ አንድ ሰው ነው ትግራይ የብልጽግና መዋቅር ኦፊሻሊ እኔ ብልጽግና ነኝ የሚል የለም ከወደ ወረደ በስተቀር ዞርዎ ዓለም ሕተት ኩልና ሰሚዕና ንኸውኔታ ጆኖሳይድ ትግራይ ተፈጺሙ ዶ ወተፈጺሙ መን ፈጺምዎ ኣብዚኣ ትሕነቑ ማለት እዩ ኣብዚኣ ትሕነቑ እከለ እዩ ጆኖሳይድ ፈጺሙ ኣብይ ኣሕመድ ኣብ ትግራይ ጆኖሳይድ ፈጺሙ ኢሉ ክደፍር ዘይኽእል ዕድል ረኺቡ ህዝቢ ትግራይ ናይ ዝመርሕ ዝነበረ ሕወሓት ኣብ ዝለዓለ ጠርዚ በፅሑ ዝመርሕ ዝነበረ ኣካል ኣብይ ኣሕመድስ ጆኖሳይድ ኣብ ትግራይ ፈጺሙ ኢሉ ክዛረብ ዘይኽእሉ ኮይኖም ኣለዉ ማለት እዩ ሶ ንሕና ከም ተጋሩ ድሮን ዝበሃል የብላን ኤርትራ ሃገር እያ ኣለዋ ይህላን ባዕሎም ትፈልጥዎ ንዓይ ድሮን ፅምዶ ንዓይ ድሮን ማለት እዩ ንዓይ ፅምዶ ማለት ትግራይ ዝለዓለ ኣብዚ ሕጂ ሰዓት ዓጢቃቶ ዘላ ዕብቂል እየ ዝሓስብ ፅምዶ ናይ መንግስታት ርክብ ናይ ሻዕብያ ናይ ሕወሓትን ኢሉ ዝኣምን እንድሕር ኣሎ ኮይኑ ክኣምን ንኽእል እዩ ኣነ ኣይፈልጥን እየ ሻዕብያ ኣይምልከቶኒ ሕወሓት እውን ኣይምልከቶኒ ከም ናተይ ድሌት ግን ፅምዶ እዚ ካብዚ ናይ ህዝቢ ንህዝቢ ካብ ኣክቲቪስታት ሓሊፉ ናብ መንግስታት እንተዝበፅሕ ካብኡ ሓሊፉ ሰራዊት ኤርትራን ሰራዊት ትግራይን which is TDF ማለት እዩ ብሓደ ኮይኑ ኣዲስ ኣበባ እንተዝኣቱ ደስ ምበለኒ ግን ኣነ ዝፈልጦ ናይ መንግስታት ጣልቃ ገብነት የለን እንተዝኸውን ግን ብጣዕሚ ደስ ዝብለኒ ፅምዶ ንዓና ንተጋሩ ንምንታይ እዩ ዘድልየና እዩ ታሪክና ንድሕሪ ተመሊስና ክንሪኦ ክንክእል ኣለና እዞም ሕጂ ኣነ ካብ ኩሉ ዘሕዝነኒ ሕወሓት ዝኩሉ ተቃሊሱ መፂኡ ዓዲ ኣብ መወዳእታ ነዞም ምሩኻት ምርካብ እዩ